mu gihe Eric Prince Dean umunyamerika washinze Blackwater, kompanyi y'abacanshuro irwanira henshi ku isi, akaba yaranahawe n'ikiraka na Felix Tshisekedi Chilombo cyo kurinda ibirombe byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekezaga muri Haiti, hagomba kujyana abarwanyi, ni nako Joseph Kabila igoma yahuraga n'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo. Iyi ni PBO Entertainment TV. Eric Prince Dean umunyamerika washinze sosiyete y'abacanshuro yitwa Blackwater Worldwide uherutse kuvugwa ko yasinyanye amasezerano na Kongo no kujyana y'abacanshuro bo kurinda ibirombe, ubu yerekeje amaso no muri Haiti. Amakuru avuga ko Prince ari gukorana na leta ya Haiti mu bikorwa byo kurwanya abagizi ba nabi bateza imvururu n'umutekano muke mu gihugu, bashaka no gufata umurwa mukuru Port-au-Prince. Uyu Eric Prince Dean yashyize umukono ku masezerano yo kurwanya ayo matsinda amaze iminsi agirira nabi abaturage bo muri Haiti. Iki gihugu cya Haiti kimaze amezi menshi gikoresha abacanshuro b'abanyamerika barimo na Prince Dean mu bikorwa by'ibanga byo guhiga amabanda maze igihe kinini yarigabije igihugu, aho abo bacanshuro bakoresha drone zigamije kubahitana. Prince n'abarwanyi be batangiye gukoresha drone muri Werurwe, ariko kugeza ubu nta muyobozi ukomeye w'ayo mabanda uravugwa ko yaba yarishwe muri ibyo bitero cyangwa se yarafashwe. Uyu munyamerika Prince Dean ari gushakisha kandi n'abandi basirikari bakomoka muri Haiti ariko baba muri Amerika ngo abohereze i Port-au-Prince, kandi biteganyijwe ko azohereza nibura abacanshuro bagera ku 150 mu mpeshyi. Leta ya Haiti itegereje kwakira intwaro n'abandi barwanyi kugira ngo irusheho gukaza urugamba rwayo ihanganyemo n'ayo mabandi. Bivugwa ko Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizi neza iyi mikoranire ya Prince na leta ya Haiti, gusa kugeza ubu ntabwo bizwi neza umubare w'amafaranga yishyuwe muri ibyo bikorwa ngo yohereza abacanshuro muri iki gihugu. Blackwater, sosiyete yigenga yashinzwe na Prince Eric Dean, ntikibaho kubera ko ibikorwa byayo byabangamiraga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Byagiye biyivugwaho birangira isenyutse, gusa Prince Eric Dean yashinze ibindi bigo by'abacanshuro nyuma yayo. Muri 2009 Blackwater yahinduye izina yitwa XE Services, nyuma muri 2011 yongera guhindura izina yitwa Academy. Prince Eric Dean afite podcast akora kuri YouTube avugiramo byinshi bijyanye n'igisirikare na politiki yitwa Off Leash with Eric Prince. Kuva ibitero bya drone byatangira muri Haiti muri Werurwe, bimaze guhitana abantu barenga 200 nk'uko imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ibisobanura. Hagati aho muri Haiti hari ingabo za Kenya zahoherejwe kugira ngo zigarure umutekano, ariko umunsi ku wundi ibintu bikomeza kudogera. Ku rundi ruhande, kuva mu mpera z'umwaka ushize byatangiye kuvugwa ko ubutegetsi bwa ubutegetsi bwa Tshisekedi bwagiranye ibiganiro na Eric Prince kugira ngo yohereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abacanshuro bo gucungira umutekano ibirombe by'amabuye y'agaciro no kugenzura uburyo imisoro ikusanyamo. Ubwo bwumvikane bwemeranyijwe muri Mutarama 2025 hagati ye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'igihe impande zombi ziri mu biganiro. Amakuru yizewe hari nuko Prince Eric Dean amaze igihe ari gushaka abacanshuro biganjemo abo muri Colombia kugira ngo bajye mu kazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa gatatu ukwezi n'ukwa gatandatu 2025, ku rundi ruhande Kabila yahuye n'intumwa za Frank Diongo utavuga rumwe na Tshisekedi Chilombo. Uyu wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka 18 yahuye n'abahagarariye urubyiruko n'intumwa z'umunyapolitike Frank Diongo utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Kabila ni nyuma y'igihe kinini ahura n'abantu batandukanye, aho yahuye n'inzego z'abagore, abanyamadini n'abandi. Kabila yakiriye mu rugo rwe ruherereye ahitwa Kinyogote, ni hafi y'umujyi wa Goma, ni milimetero 10 uva ku Kivu, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Intumwa za Diongo zaturutse mu Bubiligi, Canada, Ubuholandi, Ubudage n'Ubusuwisi. Urubuga Reconstruire RDC rwashinzwe na Kabila ari narwo rwanyujijweho ijambo yagejeje ku bakongomani bose. Rwasobanuye ko izi ntumwa zihuriye mu ishyaka MRC
riharanira impinduka zagaragaje ko zishaka gutanga umusanzu mu gufasha iki gihugu cyahungabanye mu nzego zitandukanye. Uru rubuga rwasobanuye ko Kabila yanakiriye imiryango y'urubyiruko rw'Igoma arusaba gutanga umusanzu warwo kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idacikamo ibice, rukaba amahoro ashingiye ku bumwe. Ni ukubaka amahoro ashingiye ku bumwe, ukuri n'ubufatanye, rukirinda abashaka kurukoresha. Ubwo Kabila yagezaga ijambo ku banyekongo ku itariki 24 Gicurasi 2025, yagaragaje ibintu 12 byafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira amahoro, iterambere ndetse no kubana neza n'ibihugu by'abaturanyi. Muri byo harimo guhagarika intambara, gukura ingabo z'amahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusenya imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri iki gihugu, ubwiyunge bw'abanyekongo, ibiganiro n'ubufatanye n'ibihugu by'ibituranyi hagamijwe amahoro n'iterambere birambye. Uko Joseph Kabila ashakisha inzira zose zo kugarura amahoro arambye n'umutekano usesuye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niko leta ya Kinshasa nayo ishyira umurindi mu kumubuza amahwemo. Nk'ubu ibinyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byabujijwe gutangaza inkuru zose zijyanye na Kabila n'ishyaka rye. Perezida w'urwego rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe kugenzura imikorere n'ibinyamakuru n'imiyoboro y'itumanaho, Christian Bosembe, yabujije ibinyamakuru byose gutangaza inkuru za Joseph Kabila n'ishyaka rye PPRD. Bosembe yatangaje iki cyemezo kuwa 2 Kamena 2025, mu gihe Kabila we akomeje ibiganiro nabo mu byiciro bitandukanye mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 na Alliance Fleuve Congo M23 ni mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati guhera uyu munsi abanyamakuru n'ibinyamakuru bibujijwe gutangaza inkuru z'abayobozi ba PPRD, kubavugaho cyangwa kubaha urubuga. Gutangaza amagambo n'ibikorwa bya Joseph Kabila nabyo birabujijwe. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko icyemezo cya Bosembe kitareba abanyamakuru bakorera mu bice bigenzurwa n'iri huriro. Mu magambo yati icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika itangazwa ry'amakuru y'ibikorwa bya Perezida Joseph Kabila Kabange ntikireba abanyamakuru n'ibinyamakuru mu bice twabohoye. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihamya ko Kabila ari mu bayobozi ba FCM 23 ndetse yanabishingiyeho imushinja icyaha cyo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Urubuga Reconstruire RDC rwashinzwe na Kabila rusobanura ko icyajyanye uyu munyapolitike akaba n'umusenateri ubuzima bwe bwose mu mujyi wa Goma ari amahoro, bitandukanye n'ibiri kuvugwa na leta ya Kinshasa. Naha nsoreje, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Njye mwumvaga nitwa Paul Biri. Iyi ni PBO Entertainment TV. Amakuru yo nakagaruka. Ndabashimiye, ciao.